Parlok aling ini sangap iki kubor na YouTube jingtim telada pimpar subscribe ya kani ke channel sobaban subscribe kenang bipindu bio iki kubor ke bandangwan kat kum ki kubor menta kesengi kat artarik wiyayong laban penyang ke WPP da UDR Ricky Sengkon hak election MP ka Voice of the People Party WPP ka badai keseng riulum ka badang suyok sen ya kejing itu kum ka State Party naka ECI hadian bakala ban lek bha ha kene ke election MLA ka badang sudam kene keseng kadon ru ya kejing temu ban yakun hak election MP House number 1 da ka ba penyeng ya DR Ricky AJ Sengkon kum u kertong u DR Ricky AJ Sengkon udai ubat kam kum u General Secretary jong keseng WPP adru u bala syarem no hak election MLA ka badang sudap na sning constituency la ban pen kenmau Baswa ke election MLA menta usnam haba ke WPP kalapan bena ya ke kerteng UDR Sengkon kum bukertong keseng bun ki bom tip ni itu Henry hadin belapan bena ya ke jingmi na ke election result kalapan lengo ya ki babun balang namar ke jingyo ya kebut ka babun watla udang day tang ubri ubat mai haba pai ke election MLA ka badang sudam UDR Ricky AJ Sengkon kertong ke WPP u balai kun na sning ulawan haka kerdan ke besau hadin ba ulayo hadu san hajar saus pa san penribut kumta kapau menta kalami ke jingye kren bat kadon ru katto katne ki bakam ban yakun ya ke election MP na keseng WPP kata hadin ba lasaki ya ke jinglek bha kane keseng bat kiuru ha ke jingyo bud ha ki babun ki constituency ba ka penyeng kertong ha kene ke election MLA ka badang sudam wala ke election MP kanselong House number 1 Henry hadu menta na kaliang jong ke WPP kampat sem laya keren setia halor kene ke benta ne ban penbena ya u kertong keseng banyakun ya kene ke election Henry la ban saki ba ki don ki katto katne ki riu rangba ki bala penpau kejing angnut ban yakun na kene keseng Henry katkum ki telong kubor balayo las ngautu bakum balay longhi ke WPP kelap pai khmat sya UDR Ricky AJ Sengkon ban long kum ukertong keseng ha ke election MP banwan kublai sibun ngin sai syampat hakiwe ki kubor